Allin hamusqa kay munasqa khuyamasi. Kunandia noqanchik kallpachakuspa kasun Diospaq qillqasqanpi. Hinapaq apóstol Pablo yachachiwayman munanchik 15 donesmanta. Mayqinchus kasanku kaykunaqa chayta yachanapaq kicharinachik. Kay ñawpaq carta Corintiuman maypiniwanchik chunka kinsayuq chiklasqa nin ahinata. Kunanqa wiñaykunapaq qankuna kaykichik. Crey, suyay, munakuywan ima. Chay 15 kaqkunamantaqa aswan kuraqqa munakuyninmi. Ari munasqa khuyamasi. Primero parlawanchik creymanta. Kayqa noqanchikta kallpachawanchik. Imapaq niwaykiman kallpachawanchik noqanchik suyanapaq. Imata suyasanchik tukuy creyentekuna watejmanta Jesucristo kutimunanta. Chaypitaq apakapunqa wawasninta. Ima lindu kanqa chay dia. Chaypaqtaq noqanchik preparakuna tiyan ñawirispa qillqasqanta predikaspa chantapis mañakuspa Diosninchik tataman. Mana chayllachu niwanchik. Kay 15 mantaqa astawan kuraq munakuynin. Qaynaña parlarqanchik munakuymanta ichari maska atiyniyuqchus kasan kayqa. Ahinata imaynata Jesucristo munakuyninta qowarqa sapa hukninchikpaq crucificasqa kasqanrayku. Chay munaywan noqanchispis kawsana tiyan kay pachapi. Chay 15wanqa noqanchik allinta llank'arina tiyan tukuy ima ruwasqanchikpi kay pachapi. Jesucristo kutimunankama watejmanta. Chay esperanzawan kawsana kunandia. Bendiciones.